Anthor sabo Anthor. Kaisa comment no explain khai the English with English or in KOKBOROK. You please tell me what is Anthor, who is Anthor, and what is the context behind. ओह बहुत फेमस लगता है ये बंदा, तुम बार बार नाम लेना बंद करोगे? मतलब हम नहीं पहचानते किसी को. Hanya hai tui fajuka nong ni bagite kaisa ketal video tabuk social media bo o mangpili kaisa viral ngui tongo norok nugui mangkhana viral video ni mangpili video ni screen o omo wngkha Tripura University o admission wngna bagui candidate dong ni counseling ni list norok o counseling ni list o nugui mangkhana chini ST category o 3 jon borok rok ni mung list tongmani. Oroni bisingo buskang namaro tongo Jina Das mungui khoroksa borongni list omo chini ST category o kalayu norok nugui de mangkha tamo o list o Jina Das ki ST category o da kalai belanya wana nani kalayu je khoroksa Das mung bahai chini ST category ni list o bini mung nokhorka tabuk o mangpili no social media o viral ungjak tai norobo nugui mangkhana o video ni mangpili video ni screen o hangkai norok o list nungmani porole norok le tamo wanchuk nongni wanchumung comment khai redi hangkai te kaisa viral video tabuk choli tongjuka sana thangkai mo kaisa controversy ni phasingo che choli tongjuka norok nugui mangkhana hangkai chung o viral video ni tui kun kok salia norok no nugui mangkhana tamo hangkai chung hanya hai taisa ketal controversy se nugui manjuwono Anthor Jackson druba tai elemi ni bisingo मतलब हम नहीं पहचानते किसी को.